King modulay ni Megawaya banlaluyang munlad ing kekang kasanayan king Pamanyulat at Pamangopyang salita, Amanu, Parirala at Panyalita. King pamagaral mo king modulay ti asaan na midinan kang tula king pamangawa kareng obrang makapalub lalo na ing tungkol king gustong paralan ning Pamanyulat. Kaya rin ni modulay ni asaan mi na ika makasulat, makakopyang salita, Amanu, Parirala at Telatag gamit gustong paralan ning Pamanyulat, pamangabit espasyo kareng balang salita, Amanu, gagamit makaakmang bantas, pananda, at pamangamit maragul letra kareng salita gamit ing Tayid-Tayid a Pamanyulat. Subukin, basan la rin makatuking Telatag, isulat ing check nung ustuya pangasulat ing Telatag at X nung eya ustu. Bilang 1, nanuya ing sagot. Uwa ustu ka, check. Bilang 2, nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo, check. Bilang 3, nanuya ing sagot. Uwa ustu ka, check. Bilang 4, nanuya ing sagot. Uwa ustu ka, check. Bilang 5, nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo, X. English yun tamo, yapin niya in Pamanyulat, Pamangopyang salita, Parirala at Telatag king Pormang Tayid-Tayid. In kasanayan king Pamanyulat, metong ya kareng maulagang proseso para aidake me kareng mamasa ing kekang isipan, opinyon at daramdaman. Metong yang paralan ing pamangamit kareng simbolo king Pamanyulat para maging magaling la king pamanayos kareng ideya na atyu king karelang kaisipan. Dapat lang abalo ring gustong paralan nung makananulang susulat ding letrang Tayid-Tayid. Kailangan din atin lang espasyo, ring balang salita at alila midikit-dikit. King pamangamit namang bantas, kailangang makakmaya king Telatag at nung kapilan niya gagamitan ing maragul a letra. Deni ring sangkap ning metong a masaleseng Pamanyulat. Balikan, bayo ka makasulat salita, Parirala at Telatag, dapat mo lang abalo ding ustong Pamanyulat kareng letra king Pormang Tayid-Tayid. Balo ko, penigaralan mo na la reni. Dawenta mo nung atatandanan mo la pa ring ustong paralan king Pamanyulat letra. Pitambala ding ustong letra, isulat siya ing letra ning ustong sagot king gulis. Bilang 1, nanuya ing sagot. Uwa usto ka, si. Bilang 2, nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo, age. Bilang 3, nanuya ing sagot. Uwa usto ka, D. Bilang 4, nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo, F. Bilang 5, nanuya ing sagot. Uwa usto ka, J. Bilang 6, nanuya ing sagot. Uwa usto ka, I. Bilang 7, nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo, B. Bilang 8, nanuya ing sagot. Uwa usto ka, A. Bilang 9, nanuya ing sagot. Uwa usto ka, E. Bilang 10, nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo, G. Tuklasin, basa yung kwento at sagutan la ding kutang. Ding malating papel at sinulat ng Arlene G. Popatko. Migisi yang anang kasaya ibeyo at inyang aisip abayong gawan ngening aldo. Kinumayang mga lating papel at sinulat na ing buri ng gawan. Megdikit siya king pasbol ning banyuda. Kay bat naman king pader ning lababo at tinaglo siya king sala at dinikit ne ing metong pang papel.
Ikit na lang ima ring papel at megtakaya at karakal ang makadikit papel king buong bale. Binasa na lang ima at metulaya king gewa ng beyo. Nanuya pamagat ing kwento. Nanuya pamagat ing kwento. A. Ding papel. B. Ding malati. C. Ding maragul papel. D. Ding malating papel. Uwa ustuka. D. Ding malating papel. Bilang 2. Nano ing panamdaman ng beyo kagising na. Nano ing panamdaman ng beyo kagising na. A. Masaya. B. Malungkot. C. Matunduya. D. Mabayat siya katawan. Uwa ustuka. A. Masaya. Bilang 3. Nano ing aisip ng gawan. Nano ing aisip ng gawan. A. Mamyalong. B. Matutod. C. Manyulat king papel. D. Mangalat. Uwa ustuka. C. Manyulat king papel. Bilang 4. Mimwaya ba ing ima ng beya king gewana? Mimwaya ba ing ima ng beya king gewana? A. Wa. B. Siguro. C. Ali. D. Alayang gewa. Uwa ustuka. C. Ali. Bilang 5. Nanula ring salita at parirala prosa as sinulat ng beyo. Isulat mula king kekang papel. Nanula ring salita at parirala prosa as sinulat ng beyo. Isulat mula king kekang papel. Uwa kagaling mo, mandilo, manyipil yung ipan, manusgamat, mamalis. Asulat mo labang masalese ding sinulat ng beya? Magaling, nung mayari na kang sinulat, lawentala ring puntos ay kwa mo gamit ring rubrics king lalang. Pamantayan, asusulat siyang masalese ring salita at parirala o prosa king Pormang Tayid-Tayid. Mahina, 2 puntos ating 5 to 6 as salitang mali pangasulat king Tayid-Tayid. Mahusay, 3 puntos ating 3 to 4 as salitang mali pangasulat king Tayid-Tayid. Mas mahusay, 4 puntos ating 1 to 2 as salitang mali pangasulat king Tayid-Tayid. Pinakamahusay, 5 puntos alang salitang mali pangasulat king Tayid-Tayid. Kumpleto at alang kulang king pamangopya kareng salita at parirala o prosa. Mahina, 2 puntos ating 5 to 6 kulang a letra o salita king pamangopya. Mahusay, 3 puntos ating 3 to 4 kulang a letra o salita king pamangopya. Mas mahusay, 4 puntos ating 1 to 2 kulang a letra o salita king pamangopya. Pinakamahusay, 5 puntos, kumpleto la ding letra at salita. Suriin, abriyanan me ba ing binasa mong kwento? Neni, atin kang basang dialogo, ini tungkulya kareng atlong mikakaluguran. Bayu me basan ini pakibalwan tala pa ding mga sakit a salita, aakit mo king kekang babasan, para masaglimeng aintindihan ini. Pamaglako king balakid. Basan ng masalese ring telatag, panyalita, para aibela ring kabaldugan da ring makagulis a salita. Mamili kang sagot king kawon. Isulat siya king kekang papel ing ustong sagot. Ding salita at king kawon yapin lading, lugal pang madla, pilatan, tuntunan, makapanawa, mikandayo. Bilang 1. Mabilis siyang kakalat ing sakit ng marinat ing paligid. Mabilis siyang kakalat ing sakit ng marinat ing paligid. Kakalat, nanuya ing kayang buring sabyan. Uwa ustuka, makapanawa. Bilang 2. Bawal lang mumunta king pampublikong lugar ding anak. Bawal lang munta king pampublikong lugar ding anak. Pampublikong lugar. Nanuya ing kayang kahulugan. Uwa ustuka, lugal pang madla. Bilang 3. Eka masyadong didikit, dapat kang mami espasyo.
Eka masyadong didikit, dapat kang mamye espasyo. Espasyo, nanuya ing kayang kabaldugan. Uwa, ustuka, pilatan. Bilang 4, ding patakaran dapat lang tukyan. Ding patakaran dapat lang tukyan. Patakaran, nanuya ing kayang kabaldugan. Uwa, ustuka, tuntunan. Bilang 5, ding balik ing baryo, mikakan lawot la. Ding balik ing baryo, mikakan lawot la. Nanuya ing kalbaldugan ning mikakan lawot. Uwa, ustuka. Mikandayo. Nung yari na kang sinagot, kareng pamaglakoking balakid, basan mo ne ing dialogo. Sagutan da ringkutang king lalam. Bawal ing dikit-dikit as sinulat ng Arlene G. Popatko. Misa na yaldo, mikitla rin mikakaluguran a papel, lapis at gamat. Atin lang abalitan tungkol king bayong pamibiyebye da ring tao. Papel o kalugurang lapis, abalitan mo ne itang bayong balita. Bawal na lakanong bidikit-dikit reng tao, uling ating bayong sakit, akakalat king lugar tamo. Gamat, awa, dimdam kunepin yan, awsan deng social distancing o dapat mikakanlawot la deng tao king pampublikong lugar. Bawal lang may dikit-dikit, uling mabilis siya kanong kumalat ing sakit kapag dikit-dikit la. Lapis, edi ita mo rin nakyapusta na mo rin keng social distancing o bawal ing dikit-dikit. Dapat pala nang susulat tamong parirala o prosa at telatag o panyalita alita mo pidikit-dikit. Kailangang mamiyata mong sapat espasyo. Papel, wa kailangan tamong sunod king patakaran. Metong yang paralan ini king masaleseng pamanyulat. Sagutan mula. Bilang 1, nino-nino ringatlong mikakaluguran. Nino-nino ringatlong mikakaluguran. A. Gamat, ipan at palis. B. Gamat, lapis at pambura. C. Papel, lapis at gamat. D. Papel, bag at gamat. Uwa, ustuka. C. Papel, lapis at gamat. Bilang 2, tungkol ya no ka rin ing pisasabyan da reng mikakaluguran. Tungkol ya no ka rin ing pisasabyan da reng mikakaluguran. A. Tungkol king bayong gamit. B. Tungkol ka ring magluto. C. Tungkol king mamyalong. D. Tungkol king social distancing. Uwa, kagaling mo. D. Tungkol king social distancing. Bilang 3, nano ing buridang pakyapusan. Nano ing buridang pakyapusan. A. Ing pamaglinis. B. Ing pamamyalong. C. Ing pamagluto. D. Ing pamamye espasyo. Uwa, ustuka. D. Ing pamamye espasyo. Bilang 4, bakit kailangan lang makyapos? Bakit kailangan lang makyapos? A. Uling burida. B. Uling patakaran niya ini. C. Uling sagabalya karela. D. Uling magkasakit la. Uwa, ustuka. B. Uling patakaran niya ini. Bilang 5, insano kareng makatuki ing usto pangasulad agpangking binasa mong dialogo. Insano kareng makatuki ing usto pangasulad agpangking binasa mong dialogo. A. Ating sakit akakalat. B. Bawal midikit-dikit uling mabilis kumalat ing sakit. C. Kailangan mamye sapat ay espasyo. D. Kailangan tamang sunod king patakaran. Uwa, kagaling mo. B. Bawal midikit-dikit uling mabilis kumalat ing sakit. Pagyamanin. Gabay na gawain 1. King pamanyulat at tamong dapat tukyan at tuntunan. Alimo dapat balo mo lang isulat king gustong pormang tayid-tayid ting letra at mamye espasyo kareng pagitan da reng salita.
kailangan tamo rin mabiyasang gumamit ustong bantas o pananda na dapat gamitan kareng panyalita o telatag. Ngeni, basan tayo in infographic para lalo meng aintindihan ing pamangamit bantas. Ding gamit da ring bantas pananda. Ing tuldok gagamitan niya king katatawlian ning panyalitang magsalaysay. Halimbawa, ing aso mintaya king lalam lamesa. Ing panandang pangutang gagamitan niya king katatawlian ning panyalitang mangutang. Halimbawa, nuka rin ka magaran. Ing panandang padamdam gagamitan niya king katapusan ng panyalitang padamdam. Halimbawa, merasakya ing bale. Ing quit gagamitan niya para ikawa nila ring tuki-tuking salita o amanu at parirala. Halimbawa, sinaliyang bag, lapis at papel iima. Sagutan la ding kutang, pilinan niya ing gustong sagot, isulat niya ing sagot king kekang papel. Bilang 1, ing tuldok, quit, gagamitan niya king katatawlian ning panyalitang magsalaysay. Ing tuldok, quit, gagamitan niya king katatawlian ning panyalitang magsalaysay. Nanuya ing sagot. Uwa usto ka, tuldok. Bilang 2, magagamit niya ing panandang pangutang, panandang padamdam, kareng panyalitang mangutang. Magagamit siya ing panandang pangutang, panandang padamdam, kareng panyalitang mangutang. Uwa usto ka, panandang pangutang. Bilang 3, kareng panyalitang padamdam, gagamit siya ing panandang kareng panyalitang padamdam gagamit siya ing panandang uwa usto ka padamdam. Bilang 4, ding pananda tuntunan makasaupla para abaluyo nung nano niya klase ing panyalita. Ding pananda tuntunan makasaupla para abaluya nung nano niya klase ing panyalita. Uwa usto ka pananda. Bilang 5, ing quit, tuldok, makasaopya king pamangawani kareng tuki-tuking salitang miyugne. Ing quit, tuldok, makasaopya king pamangawani kareng tuki-tuking salitang miyugne. Uwa usto ka, quit. Gabay na tayahin 1. Kopyan la ding panyalita king pormang tayid-tayid at dinan lang ustong bantas. Isulat siya ing sagot king kekang papel. Bilang 1, marano niyang meko itatang para sumuba. Marano niyang meko itatang para sumuba. Nanuya ing sagot. Huwa usto ka, marano niyang meko itatang para sumuba. Bilang 2, nanong gawan daring tao king panahon ning COVID. Nanong gawan daring tao king panahon ning COVID. Uwa kagaling mo, nanong gawan daring tao king panahon ning COVID. Bilang 3, magpila ka kareng mamye ayuda pero siguraduhan mong makasulod dya ing kekang face mask at eka masyadong didikit kareng tao. Magpila ka kareng mamye ayuda pero siguraduhan mong makasulod dya ing kekang face mask at eka masyadong didikit kareng tao. Uwa kagaling mo, magpila ka kareng mamye ayuda pero siguraduhan mong makasulod dya ing kekang face mask at eka masyadong didikit kareng tao. Bilang 4, may walaya ing pitaka ko. May walaya ing pitaka ko. Uwa usto ka, may walaya ing pitaka ko. Bilang 5, iapo ang andang mena naman niyang balasenas, kamatis, okra at kamanyang kengkayang bakuran. Yapong andang mena naman niyang balasenas, kamatis, okra at kamanyang kengkayang bakuran. Huwa kagaling mo, yapong andang mena naman niyang balasenas, kamatis, okra at kamanyang kengkayang bakuran.
Gabay na gawain to. Ngeni naman ating metong tuntunan a dapat mong tandanan king pamanyulat, pamangopyang salita, parirala o prosa at telatag. Yapin ing pamangamit maragul letra king umpisa ng metong a panyalita o telatag. Isulat siyang pasibayo ing panyalita gamit ang gustong pamangamit king maragul a letra. Ing mumunang gawan at tindeng sagot para migabayan ka. Isulat la ring sagot king kekang papel. Bilang 1, mas masaya ing kayabe mula ding pamilya mo king kagipitan. Sagot, mas masaya ing kayabe mula ding pamilya mo king kagipitan. Bilang 2, no ka rin niya minta ima. Makananuya pangasulat ini. Uwa usto ka, no ka rin niya minta iima mo. Bilang 3, madalas kong manos gamat. Makananuya pangasulat ini. Uwa kagaling mo, madalas kong manos gamat. Bilang 4, alime tatalnan ing lupa mo ustong marinat kagamat. Makananuya ini pangasulat. Uwa kagaling mo, alime tatalnan ing lupa mo ustong marinat kagamat. Bilang 5, minum kang dakal danum. Makananuya ini pangasulat. Uwa usto ka, minum kang dakal danum. Gabay na taya hinto. Basan ng masalese ring makatuking panyalita at isulat meng pasibayo king kekang papel ing salitang makakawon gamit ing gustong paralan ning pamangamit maragul a letra. Bilang 1, maglinis kaming bale aldoldo. Maglinis kaming bale aldoldo. Maglinis. Uwa gusto ka. Bilang 2, maraton kami king bale ngening ating pandemya. Maraton kami king bale ngening ating pandemya. Maraton. Uwa kagaling mo. Bilang 3, dapat tamang tuki king patakaran para ali mikalat ing sakit. Dapat tamang tuki king patakaran para ali mikalat ing sakit. Dapat. Uwa gusto ka. Bilang 4, mamasa at manyulat ko ngening maraton kami king bale. Mamasa at manyulat ko ngening maraton kami king bale. Uwa kagaling mo. Bilang 5, malagad kami mong luluwal king bale. Malagad kami mong luluwal king bale. Malagad. Uwa gusto ka. Malayang gawain 1. Basa niyang masalese ing kwento at pakibatanla ding makatuking kutang. Ing malugod kong tatang, sinulat neng Arlene G. Popatko. Manibat anyang mig-enhance community quarantine, ECQ, ya ing probinsyami, ala na lang palwalan kareng miyembro ning pamilya. Ing atin mong quarantine pass ilang pwedeng lumwal at itatang mo ing midinan. Iyang tagapalengke kareng pamangan mi adyang delikado magsakripisyo para kaya kami. Minsan, inutos ng ima na manyaliking palengke. Inayos na ng ima ing listahan. Aisip kong pasadi kang tatang itang paborito kong pamangan kaya sinulat ke king papel. Binyeke kaya at tambing ng sininop king bulsana. May saya kong manenaya king panyatang na at melungkot ko anyang alike ikit ing pasaliko kareng dadalana ibat palengke. Kitnan ke at metong mo ing sinabi na, alike antin dyan ing sinulat mo anak, kaya eke asali pero atin kong pasalubong at eka mag-alala bukas saliwan kita. Merine ko king agawa ko, kasalanan ko pala kaya ene asali. Minyad kong pasensya king gewa ko at menga ko na king tutuki ayusan ko na ing sulat ko. Aliku akalingwan ing bilyaring ito. Manibat kanita ayasan ko ng masalese ing pamanyulat ko. Bilang 1, nanuya pamagat ing kwento. Nanuya pamagat ing kwento. Uwa gusto ka ing malugod kong tatang. Bilang 2, Nino ing meging tagapalengke king pamilya. Nino ing meging tagapalengke king pamilya.
Uwa ustuka itatang. Bilang 3. Nano ing kailangan para makapuntaya palengke itatang ngening panahon ning ECQ. Nano ing kailangan para makapuntaya palengke itatang ngening panahon ning ECQ. Uwa kagaling mo quarantine pass. Bilang 4. Nanong milyari bakit aline asaling tatang ing pasalina ning kayang anak. Nanong milyari bakit aline asaling tatang ing pasalina ning kayang anak. Uwa ustuko ene aintindihan ing sulat ning anak na. Bilang 5. Insano kareng makatuki ing mali pa nga sulat, bilugan niya ing letra ning kekang sagot. A. Masaya kung manenaya kang tatang. B. Kasalanan ko pala kaya ene. C. Aliku akalingwan ing milyari. D. Merineku king agawa ko. Uwa ustuka C. Malayang kaya hinwan. Sumulat kang 5 panyarita king pormang tayid-tayid king kekang papel nung nanong asabi mo kang tatang at imamo ngening panahon ning ECQ. Sumulat kang 5 panyarita king pormang tayid-tayid king kekang papel nung nanong asabi mo kang tatang at imamo ngening panahon ning ECQ. Nung din kaya kayong sagot makanyan la, gusto kayo. Migaga nakala king pandemya. Mikalugod la. Malugod la kareng anak la. Masipag la. Maganakala. Nung mayari na kang sinulat, lawentala ring puntos ay kwamo gamit yung rubrics king la. Metong puntos nung marakal mali king pangasulat kareng letra at dikit-dikit la ring salita, marakal mali king pangapaybayda ring salita, marakal yung mali king pamangamit maragul letra at bantas. Adwang puntos atin at lu hanggang 4 mali king pangasulat kareng letra at dikit-dikit la ring mapilan a salita. Atin at lu hanggang 4 mali king pangabaybayda ring salita. Atin at lu hanggang 4 mali king pamangamit maragul letra at bantas. 3 puntos atin metong hanggang adwang mali king pangasulat kareng letra at dikit-dikit la ring mapilan salita. Atin metong hanggang adwang mali king pagkabaybayda ring salita. Atin metong hanggang adwang mali king pamangamit maragul letra at bantas. 4 na puntos alang mali king pangasulat kareng letra at king espasyo king kareng pagitan da ring salita. Alang mali king pagkabaybay da ring salita. Alang mali king pamangamit maragul letra at bantas. Isa-isip, ing makrong kasanayan king pamanyulat, metong yang maulagang kasanayan a dapat abalo ning metong amagaral. King pamanyulat o pamangopyang salita, parirala, telatag o panyarita, king pormang tayid-tayid, kailangan mo lang abalo ring makatuki. Bilang 1, ing ustong pamanyulat kareng letra. Bilang 2, atin lang espasyo ding balang salita. Bilang 3, pamangamit kareng ustong bantas pananda a dapat gamitan kareng telatag, panyarita, kalupananing tuldok, panandang pangutang, panandang padamdam at quit. Bilang 4, dapat mag-umpisayang maragul a letra ing metong at telatag o panyarita. Isagawa, basan ming tula at sagutan la ding kutang. Ing aman mandang new normal as sinulat ng Arlene G. Popatco. Balo ko anak ka pa, pero antindiyan meba, ing buri ng sabyan ning new normal. Dati palagi kang tutuki kang imamo king palengke. Ngeni eka pwedeng tuki at mamili karengke kang buri. Apansin mo lalupa ding tao, lagi lang waka face mask at bawal ing dikit-dikit, pota mi kalat ing sakit. Eka pwedeng lumibot at lumwal king baleyo, at diyang buri mo na lang akit ding kaluguran mong dikit. Balo ko dalangin mo sana sa lesene ing mundo, titak namong kabibabatan, diatang mo rin ing kekang panayan.
Makananumeng ilarawan ing bemo anyang alapang COVID at ngening atin ng COVID at GCQ. Manyulat ng 5 panyalita kareng bagay agagawa mo anyang alang COVID at 5 panyalita na agagawa mo ngening atin COVID o new normal. Anyang alang COVID, new normal. Nanula ding sagot. Uwa usto ka. Anyang alang COVID, pwede kang tuki palengke. Ngening new normal, eka pwedeng tuki palengke. Anyang alang COVID, makalibot ka. Ngening new normal, eka pwedeng lumibot. Anyang alang COVID, pwede lang dikit-dikit ding tao. Ngening new normal, mika social distancing. Anyang alang COVID, eka manyulod face mask. Ngening new normal, kailangang manyulod kang face mask. Anyang alang COVID, atin social gathering. Ngening new normal, bawal ing social gathering. Para king kekang puntos, lawen me ing rubrics king bilangan 15. Tayahin. Basan la rin makatuking telatag, isulat ing batuin, nung ustuya pangasulat ing telatag at bulan nung eya isu. Isulat ya ing sagot king papel. Bilang 1, nanuya ing sagot. Uwa ustu ka, bulan. Bilang 2, nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo, batuin. Bilang 3, nanuya ing sagot. Uwa ustu ka, bulan. Bilang 4, nanuya ing sagot. Uwa ustu ka, bulan. Bilang 5, nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo, batuin. Karagdagang gawain, pitambal la ring panyalita at ding gustong pangasulat da ring balang panyalita. Isulat siya ing letra ni gustong pakibat, king gulis. Mamiling sagot, king kilog ning kawun. Bilang 1, ding magobra maglakad lang malawot. Ding magobra maglakad lang malawot. Uwa gusto ka, i. Bilang 2, masanting ing pasikanan niya ing katawan. Masanting ing pasikanan niya ing katawan. Uwa kagaling mo, di. Bilang 3, palagi tamong manos gamat. Palagi tamong manos gamat. Uwa gusto ka, a. Bilang 4, minum 8 basong danum aldoldo. Minum 8 basong danum aldoldo. Uwa gusto ka, c. Bilang 5, di na niyang sapat a oras king pamanudtod ing katawan. Di na niyang sapat a oras king pamanudtod ing katawan. Uwa kagaling mo, b. Hangganing Kenny, salamat!